Dobar dan, ja sam Danila Lavranić i živim u Novom Sadu. Danas ću vam pričati o mojoj omiljenoj knjizi. Ja jako volim da čitam, imam jako puno knjiga, tako da mi je bilo teško da odaberem omiljenu. Ali ipak odlučila sam da odaberem ovu. Knjiga se zove Dnevnik jedne skoro pa tinejdžerke, kunići na sve strane. Glavni lik je devojčica Lota koja je krenula u 5. razred. Ona jako želi da dobije svog ljubimca. Da li će to biti kunići? Pošto, kao što naslov kaže, ima ih na sve strane. Autorka ove knjige je Elisa Pantermiller. Ona je iz Nemačke. Izgleda ovako i rođena je 1968. godine. Ilustracije knjige su mi se jako svidjela, pa kako da zaboravim na ilustratorku Danielu Kohl. A tu je i prevodilac sa nemačkog jezika, Spomenka Krajčević. Knjiga je pisana kao dnevnik, te su tu napisani i datumi. Likovi ove predivne knjige su, kao što sam već rekla, Lota, njena najbolja drugarica Cheyenne i Cheyenneina sestra Chanel. Tu je naravno i Lotina porodica. Ona ima mamu i tatu i 2 brata blizanca, Jakoba i Simona. Oni nju stalno nerviraju. Baka Ingrid se ne spominje tako puno, ali ona je jedna veoma važna osoba. Ona je ta koja je poklonila Loti ovaj predivni dnevnik. Berenika von Bedeker ide u isti razred kao i Lota. Njihova razredna je gospođa Kakinger. Gospođa Zgroming je Lotina komšinica. Moj omiljeni lik ove knjige je Cheyenne. Zašto? Zato što je hrabra, snažna i spremna da pomogne svojoj najboljoj drugarici. Ova knjiga mi je držala pažnju, zato što glavna junakinja moli svoje roditelje da dobije kućnog ljubimca, a to me jako podsjeća na mene kada sam htjela da dobijem svog. Nećete verovati šta je sve palo na pamet da uradi. Bilo je to jurnjave, svađanja, zabavljena, ali i neprijatnih situacija za jednu skoru tinejdžerku. Sigurna sam da ćete se i vi prisjetiti faze kada ste želeli da dobijete životinju koja će biti samo vaša. Mislim da svako može da uživa u ovoj knjizi, pa čak i odrasli. U odraslima će ovo probuditi osjećanje nostalgije, a deca će se, sigurna sam, prepoznati. Imati ljubimca za mene znači imati najboljeg druga. Hvala na pažnji, nadam se da vam se sviđa. Doviđenja.